na kajing persya kesenjuk kinongnya taksi sor bar kapsor hakabai dei bakarai ke belasiem na kesarkar jela mansiem sanpau tengkang ke bay parking na ki kali kamai ki bacupniang kali Pakistan ki bahaba Greater Shillong Planning Area hakishpau terek menopra ajabsan na kali ang kakong RM Kurba Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District kelapan lang da kajing elang banya merjumut halor kani ke bentah. Hakani ke jingelang nalor ke Deputy Commissioner layadan lang di Additional District Magistrate juga nyawtali National Task Force harengkar ke jingedan lang kisenjuk juga nungnya kali kamai beper ki badai nanong ba Shillong. Habakran sigilat pasai kubor dengan jingelang nakal yang Pak James L. Dockrut, Organizing Secretary kesenjuk kinongnya taksi sor bakapsor ulang wana lor bakinongnya kali kamai kila siu kiwei kibai khajna kumtaban siu saya kesan pau tengka shisngi kan kata shibuni ki nalor kata ulang bak senjuk klasyem ikarai bakan om siu kibai parking badak sorkar kamsngap ken sasyem da kiwei park kisin jami ki ya kabai parking kinim siu ya tak sepuluh tengka shisngi ini ilarai bakadar basnong ba jadi kadar basnong de bekas sarkar kita ka juga nak polisi face ini terekam kan ni larai unit berkhaj bagi numsi yang tak bisa kepada sepuluh kawan si sarkar mengkasih ni ide nak pasang juga senjuk minyak si sarkar asal ada organisasi seperti juga ai por ini apa kawan ini berhak nak siti yang ini per ada apa yang singkong pedang yang kata kajing pet yang sarkar ngisi pet dah sarkar pedang yang kata kajing wak kajungi dengan pet yang bergelar di siapa bangi nak kalian kajungi ngin pedang nomor play kajing siu jungi nomor katak ngila siu ya katak ngila siu plus kata ngin siu so kata kasempur ngasi kalau katak bayi bakamai plus kata bebun lagi tribal jungi lagi bebun lagi banyak kali belas dah ngin siu kata kasempur ngasi sini hakasitiau ru kalong daki lais mak enggak hakashi pernah kalau kat arsba hakashi nem kalau kat sawajar tang ahet mata kat taksi ingin sia kumno ngim kwa bat ngim shai ru kita gajing keren de henrei ni nak kalian jungi ni shai ba kat sarkar kat kwa bat sim yang ni sanpon ka ni ong baik nak kalian jungi hi sim ni gini ki zonal task force sim tang ba pelaj no yang ni na ki komersial vehicle yang di lokal taksi bat pelaj pelaj ki cakap ki ong bayadan betalang maksnong henrei ba ni hadu mentaru bang khot yang ni tang yang ka sarkar khot tang yang ni tribal ka khot lang yang kasnong berangkat badalang bangi dan ka khot lang bakasnong badalang ka bangi ngin satu makan ni mentangi dan tamangi dah ni yang kasnong yang kan gumbai ngim tep ya ta i ka sarkar ta da khot lang badalang bangi tangin satu ka makan ni nak kalian jungi lara khot lang bakadan bakasnong ru dia si na le bakadan lang baka sarkar bakasnong bat ni ru nyim pedang man si wek sanpurun ka kamat syem ya kita ki badai ban syem ada yang ni pelaj di lokal taksi bat khot stand ni pan nyim si ya ni sipa ya ta mar ba ya kasnong ru sai khot de punya kram ni ya kasnong sai khot bat ya ka sarkar khot biang ini dengan sipa ya ta kan kali banja hadir di mana ni ni nak kalian jungi lara ong man siu nyim trek ban siu ta ya kata sanpurun ka nyim siu Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya